खुरुमजरी येंबी पुनमकु शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनung hutna taram nokjari kanagada wafamna प्रकाश जावड़ेकर सेंटर की महूत सिलग है मदुदी चीफ मिनिस्टर इबोबी से ब्लॉकेट लौथोप गमदबा मतिक चाद्रब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन तौगदबनी है फम थादोकदबनी है डिमांड तौरी अदुगा स्टेट की कांग्रेस की प्रेसिडेंट कांग्रेस की महूत सिलग है मदुदी मसीगी ब्लॉकेट असी तसेंगबदी मसीगी ब्लॉकेट सांगना चथरकपसी सेंटर न मतम चाना याउदबदगिनी इंटरव्यून तौदबदगिनी अदुगा हुजी हुजिक्ति इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाखरबनिना स्टेट की थोइदोकपा खोंफम हाइबदी खोंथांग करिगुंबा थोइदोकपा अमत लेत्रे हाइबनी अदुगा लेंजिन बिरिब गेस्ट सिंगना आइगी येट इथंग फंबिरिबसी सी डॉक्टर एनजी बिजोय स्पोक्सपर्सन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस ने ओजा बिजोय वितराम नोक्सरी अदुगा नेक्स्ट टू हिम मयाइद फंबिरिबसी पी इबो चौबा चीफ एडिटर कंगला पाउनी तामुबु चौबु सोय तराम नोक्सरी अदुगा हेगेत फंबिनजरिबसी सीएच बिजोय कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने तामु सुतराम नोक्चरी इहान हनबसे ओजा बिजोयदा तामु सीएस बिजोयदा हनलाक्सबु टाइम मदुदी जाब्रेकरना ngarang nahan phongdo mi wafam center की महूत सिलगा phongdo wafam चीफ मिनिस्टर इबोबी से मतिक चाद्रे इकोनॉमिक ब्लॉकेज से लौथोप ngamdre aduna लौथोप ngamdrabanina चीफ मिनिस्टर की फमदगी रिजाइन तौ हाइबसे तसेंग बडी कांग्रेस गवर्नमेंट से मयामना यारगा थागलखिबा अदुगुंबा सरकार अमनी कांग्रेस सरकार से अदुगो होजिक तही 15 पुंगसु फाजलकदौ खितंग गाइसलबने मसिगी ब्लॉकेज से लौथोप ngamdrabanina रिजाइन तौ रो हाइबो फमसी कराइ बहु मरम चायने खनबिदम आइडी मसी हाइफम थोकने खाली करीगिनोदा ब्लॉकेट ऐसे सांगचले अदुगा मसी याम छातिने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने अदुगा स्टेट गवर्नमेंट आ मखोगी मथौ 100% तौगमदबसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कायरपुकुमनी प्लस अखोगी प्रकाश जाब रेकर्ड हाई ड्रिंगी ममांगदा पैनल डिस्कशन द करीदा सीओसी सीएसओ सिंग लीडर सिंग पाउमी सिंग आदि पैनलिस्ट कयाना सीएम ऑनरेबल सीएम से ब्लॉकेट हांगतोपो ngamdragadi resign tobiro se ati kyam haigrebo ara sri akhoi prakash javekar hairam se mayam dagi sentiment reflect onin lowi adugi se mathakta ai haibam ju to pren khale blockade hangtopo se ngamdragadi akhoi smile sum leibadi yadabni na akhoi center na direct intervene tawjarage constitution gi na maram moiduna elected state government am leiragadi sigum bage no sida ku thingjin ba yade suma 100% constitution lejarabane aduna praja 24 lakhs gi awawe yenga mana lemna resign taragadi awa center na intervene to ya bagi provision yenga ku male okay thank you oza NG bijoy swai matang se marone jabrikar na center gi mahus silaga blockade se lokthop ngamdrabni na chief minister resign tawgodabni haiba wafam se kramai react to bining yoja id Bada Sri Javadekar, Honorable Minister, Human Resources. Manangangi basi whether masi center ki mihud wane laga masigi kamensi piri bra or vote kombo lagpa mantri mo ina piri bra hai basi neningai we wafam ne aigi motadi मा भोट कोंब लाकपनी अदु भोट कोंब लाकनी है जो खबर सिंह जो फोंगी अदुना भोट कोंब की इंटरेस्ट मागी ओपिनियन पीवने लवे मरंदी सेंटर ना डिसीजन न मलौरगा सेंटर की वंगांग लोये मन तो बाइबसी मदुगी याम प्रॉपर सिस्टम मदा डिसीजन लौरगा नांगदो नि मदुदी मी यमने लागा सुमना या तो ऑनरेबल मिनिस्टर मना स्पीच पीबद यावबदुना सेंटर की कनोनी डिसीजन ओपिनियन नि हाइबदी हेदा हमिन थोकद्रायना खंजै लोइनना हौजिक अमबु वरसो मोरसु लानाय ओपिनियन बु वरसो मोरसु ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर नि मागी स्टेटमेंट एसी यामना वैल्यू होइबा स्टेटमेंट क्वेश्चन दी Honorable Chief Minister Manipur, अखोइना पीभम थोपा कनो पीरे अदु ngamdabina thado haiba potsi ai khaitang mari lena jage union ministry dagi akhoi home ministry dagi makhoi gi report ama akhoi keno gi ECI Election Commission of India da report ama thai मधुद पल्लीबसी
UNC na masda blockade tore si kuire adu chathagini su hai maram asina election tauba conducive oiroi haina sigi report si recommend toi aduna maram oiduna election tauba ngamoi dabanina PR thamning bagi wakhalon madai da yauri PR thamgi haiba makti haide but si oiroi dabanina masi khara yengkiba phai sangdok phai haibagi artha di artha handok chaba targadi matam khara PR guma thamning bagi wakhalon ama indicate tawi PR thamge hana recommend tawa direct natti koi haijiri se indicate tawi aduna aikoina thamjeningi di sidai da blockade leiri si center gi khud yaubra center na masi intervene direct tawi yaba potni haina ina thamjening badi hojik leiri ba NACNC center ga ceasefire agreement tawnari bani kari ceasefire agreement tawi asidi nobody knows moi ceasefire ge no mayam si kanada su publish tawde adu ceasefire agreement tawduna designated camp da hebrol da moi legada bani hai adu makhoi tongan ma noted camp khar da su leiri ada dai sandok charo sumaina thammiba makhoi ge wari sanari ba ngangari ba information understanding hojik makhoi gi karigumba kaino amada aikoi gi understanding amada hojik lakadore the framework of kaino amada understanding amada lakadore haibana singbagi wakalon mayam nainadra laiba sigumba partner ani se center one hand on the other NACN C center na direct to noi haidna mamangi da hogre numi mangani da to hongi hogi mamangi da adu sidai da kari ngamdrino saida Manipur ki praja singda koina thamjaningi si ai congress ki spokesman amoina thamjaningi si Manipur praja wahali si central government ni central government tawgi haiba potsi adum tawbi yai ada haiba yai home mai bese keno sidi nakoi gi home mai department sidi state subject ni yes state subject koi gi home da leriba state da leriba potsi home gi punamaksi ekon kya lawi adubo sigumba center ga agreement tonadana center ga chamin nadana sigi yanaba ma porakna bani haidana karamba yanaba no kari yanado ino haibadi kanaguma mata da takthok taba even parliament da takthok yadaba tribal so yadaba adugumba agreement ama kanamtana khangdaba porama ama borso india government tawbodu fatabadi oiroin khali ababu orso adugumba ma leidingai sida aikhoi gi state government meeting gai hoina aikoina tawshalu ba hebse uncalled for darkar hoide aduna administration na sida the other side of the story amaga thamning isi karigumba sida aikoina se moi tawre moina sida UNC is kasunate masi mokhoi di cultural organization ne claim tawi adubu people na khangi madudi UNC ebasi akhoi gi NACN gi mohoi gi frontal organization ni mohoi gi mouthpiece ni adu tawri posi amna link leiba pot ni aduna madugi background si yamna kari haini arun ba agenda ama leibra ise masi amna akhoi cultural organization na claim tawjaraga su manungda kari nexus lebno nexus di soidun legini maram di yam chamam ningai ori la makha ta bose makha ta joja mathang dong san khudung cha balo yo ja makha ta bose taib chok election ni semaro ni hanan ba wapum ni kal tam jage taib chok madu di hanan wapum si prakash rapake na lam bose as a part of election campaign ki speech ne logo dor bra na takana tamogi opinion da base HRD union minister ni masu mano thamam wapum ri jange to gi pressure ma pirami basi base kyam lumna logo yai na takana yam yang na part of the election campaign ki speech ne logo ya bra kamai tham bini taib chok ai sumain tham jage han bada United Naga Council sang sileba economic blockage se masi nei na base ai ko parja na bu pam moy taning ngam yam to chale yam taning ngam public na taning ngam moy
कोई नैनरे इसी याम कुई रह जरिबा होय तानिंग दसु तानिंग दना नुंगाई तसु नुंगाई तब तना या प्रेशर में दिलाइबा होय होय पब्लिक प्रेशर दी पीडिया दी है जरिबा अरो यूनियन की कनो की आईसीआरडी मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट सी लागा ngang बिबा कोल बिबा पोलिसी मसी केंद्र सरकार मगी मथौनी मागी फॉर्मल ओइना लाइब्र नत्र इलेक्शन लाइब मदु तोंगान थमग्रजे मदुदी माई विजिट टुदी आइना उरुबे याबनति होय विजिट ते उरुबे याबनति केंद्र सरकार की फॉर्मल कनो म सेमगा रूटीन 9 अम पोर्ट अम सेमगा हेता लाको याबा पोर्ट मक्तने हाजरिबा मागी रूटीन अम सेमगा मागी विजिट तौगदर मफम दो मणिपुर दबो ओरसो अरुणाचल दबो ओरसो आसाम दबो ओरसो मदुदी फॉर्मल विजिट टुदी मागी तोंगान बले जरंगनी मागी पीएसओ न सेमंगनी सोइदना मदुना तोंगान बा भारत सरकार की वारीनी माना ngarang हाइरमिबसी साइगी लो एंड ऑर्डर से मणिपुर सरकार से लक्षण मंगमद्रे है बने लो एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है बसे मणिपुर सरकार की सब्जेक्ट ने अमरोम दा हारगा मसिदी नियम न ताबने ममांग द केंद्र द कोगी कांग्रेस न पानब मतम न कांग्रेस की अलायंस सरकार लेर में हजरिबा मतम ममदा डॉक्टर मनमोहन सिंह की मतम दा सेंटर टू स्टेट सु ऐसे दो 90 डेज है ब्लॉकेट तौगियो 90 डेज है इम्फान दिमापुर लंबी इम्फान जिरी लंबी ब्लॉकेट तौगियो मतम दु दा कई तौगिगे मतम दु दा वैरी फिल्म दु ngasi वैरी फिल्म जगा अनि से अंत चांगदम नबियो अदुना हुजिकी लाइव पोसरी इलेक्ट्रोनिक की एडवांटेज अम लौन बमाले मिखल मया नक्सल पुछदे एडवांटेज अम लौन माले केंद्र सरकार की सुनत्रगना स्टेट सरकार सु एडवांटेज अम लौन बदनु ई हुजि लाइव पोथी ब्लॉकेट से करिनो ब्लॉकेट से लेपा की इशू ने अब हुजि वरी लेपा की इशू स्टडी दोला दोली को पुरबक थादोगा केंद्र सरकार न ngमन करिनो स्टेट सरकार न ngमन करिनो न हाइबदो स्टेट सरकार न ngमदब लेरगना केंद्र सरकार पूरा ताइने बिरो केंद्र सरकार मसी ngमद्रे पूरा इंटरवेंट तौबिरो एन ताइने बिरो केंद्र सरकार की हुजि हारकदोरि सिदी थाजन भैया ब फोर्स में हम थाजनले मसी सीजन सिने प्रकाश जावड़ेकर न हाइजे नदरन लेरे सीजन नदरन बेरेक्ट लेरे हाइबनेबा मसे कया मैमन रियलिटी लेब कया मैमन चुमिनु चम लान बनो हाइबदुदे कोइन उंगमदे हाइजरिबा अदुबो करीनो माना हारिछे आइना ngangiब मैम सिगी पाउकुमचे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की तानिंग बने दुबो इताब फंगदना हनगदोरे सिनेबा सिने याम लुरिसे आई ताब फंगदना हनगदोरे मदु तारगा आई हनिंग बनी सिनेबा अरु करीनो मनुंगे आठ करीनो सिनेबा अरु प्रकाश जागबेना हारिबेसिदा लो एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट की नथौ पांथो ngमद्रगना केंद्र सरकार न मदुगी इंटरवेंट तौगे हाइबनेबा ngमद्रे गदि इफोंग फोंग ngमद्रे सिनथो अदो सेंटर की तौम थोपुरो तौगे हाइबगी सेंटर की तौगे इंडिकेशन ने माने थैंक यू तब ओजा जोंथाम बिजो जैन लाक्चनिंग बसे मरोइना हुजिक कांग्रेस साइड के आइना हाइजब नते को मदुदी यूएनसीसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमने क्लेम तौरसु मखोइ सी एनएसीएनआईएम गा मनुंग दा याम लिंक लेनबा एंड प्लस एनएसीएनसी सीएसपीआर तौनरगा वारी साबगी संगठन मिनरिसी सेंटर ने हाइना कन्न हुजिक क्लेम कन्न चथरे दामो स्वाइ सिदा हाइरिसी स्टेट के कांग्रेस ना हाइरिसी एनएसीएनसी फजना कन्विंस तौरगदी यूएनसीसी सुंगु सोइदना ब्लॉकेट लोथोकनी हाइबनी कै मो थम्बिनिंगी मदु खुमजद्री दे ममांग दा जस्ट सेंटेंस थेचगे श्री प्रकाश जावड़ेकर लागा मान पिरामिड स्टेटमेंट से आफ्टर ऑल हिज ए यूनियन मिनिस्टर अदुगा इंडिया गवर्नमेंट की व्यू र नतबरा हाइदम दे हाइंगम जदे बट इज डेफिनेटली द व्यू ऑफ द बीजेपी और द नेशनल लेवल एक्जेक्टली सिबदि ओइरनेबा होय ओजा मखा ताबा नेक्स्ट अखोगी मणिपुर द हुजिक याम तोइना खनाबदा इस याम ताजै अखोगी स्टेट गवर्नमेंट नत्रगे मणिपुर की मियुइ खरना ब्लॉकेज से इराइराइना सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसएन आइएम थाकलाना हारगा हंदोकुसी सी पामेबा मदद याम डेंजरस कंपोनेंट खन मनुंग यावरि इस दम उबिदब करिनो द सीजफायर एग्रीमेंट अमदी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से यूरोपनो होनबदा चाहि क्या संगामने अदुगा आर्म ग्रुप अमगा वारी सानबाइसे बीजेपी न पाइबो हिसनो कांग्रेस न पाइबो हिसनो इट इज अंडर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नंबर 3 द आर्म ग्रुप अमगी डिमांड एनी क्रेडिबल अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट न केदम द बाउ डाउन तौर इंडिया ओइसनो फॉरेन लेबा ओइसनो नेक्स्ट अखोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होजिक यामवाना फ्रेमवर्क इरिसि लोइ खंगना पने नंबर 1 द एनएसएन आईएम ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखा द वारी साबा इंडिपेंडेंस की क्वेश्चन तो उसिनो दि यारे म अनि सुबदा अखोई फ्रेमवर्क्स द यावरिसे सि लोइ खंगबा ngakte मसि हिडन एजेंडा काइदलिते अनि सुबदा यावरिसना ग्रेटर नागालैंड क्वेश्चन अदई बाउंड्री सोप यारो इसे मो यारगा साइन तरो ओजा इनेशन की डिमांड फ्रेमवर्क सिंग कैसिंग याम मनुंग हंजलत्रगसु ओजा इन थमजनी बरोइना मसी याम तने चिंगना कांग्रेस की चार्ज तौरसी यूएनसीसी एनएसएन आमगा यामना नंगनबा मरिनी अदुगा अमु हाइरिसे सेंटर गा एनएसएन आमगा सीज फायर द ग्राउंड रूल दा यानरगा खुलाई थादोंगरगा लेबनिना
NSN IM के थ्रू द UNC की ब्लॉकेट लौथोक लाइ बसे बरम चाइ नत्रग चाते सिनि ओजा इन थम एला हाइजरी सेंटर तो ताइना बसे मरम चुंगचा चादे करी मरम गिनो द NSN IM की होजिक लाइरेबा यानरी बे स्टेज NSN IM की ओनि क्वाइटि डिमांड जे हंदहलम नेबा बाय एनी चांस अखोय तंगाई फरक्तदना सेंट्रल गवर्नमेंट सिना NSN IM द ब्लॉकेट कुंबसी याम मचाउन उरुंगनि मनो मसलिदा हाइरो कांदे NSN IM जे लेन मत हाइरो ओय मोय अनदर बार्गेन तरकनेबा बार्गेन तरबुस द करी की हाइरक पय अरगा मोइन इंटरफियर तरसु तगने मसे अखोयना उदना पंगा ngang सुजादे अरगा स्टेट क्राफ्ट लेवा ngak पैसे स्टेट की सुजनो सेंटर की होजनो मेयर सस्पिशन अखोगी इमेजिनेशन चिंगना बद ngang बसे मसी याम डेंजरस होय फैक्ट्स एंड फिगर डॉक्यूमेंट्स दा मैं आप लोगों ने हाई नहीं UNC की बैकिंग द NSN IM लेना बट हैज दे एस्टैब्लिश्ड दैट फैक्ट ओके 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 अरगा अखोई पब्लिक डोमेन दा समाई तौदना अखोगी व्यूअर में आगे ममांग दा आई खंगदे मी खंगदे आई जे नो ऑफेंस मेंट टू एनीबॉडी को अखोगी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ngang मन फैबा ऐसी हुजिगी वना सिगतंग थमजगी ओके अखोई मथंगी वहांग अमसुंग पाखुम से कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंगदा ओइना अखोई थमजरक पताय कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंगदा इम्पैक्ट न्यूज की मनुना येंगबिरबो पुनमुके फमदा थुन पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. ब्रेक की मतुंगदा येंगबिरबो पुनमकपु अमुकन तराम नोक्सरी ऑनरेबल MLA ओजा विजय लाक्चनिंग वफम से ब्लॉकेट से ममांग दसु अदुम तौकी 2011 दा तौकी 2009 दा तौकी याम सांग सांग चथगी गांगतनी इवन 120 डेज ब्लॉकेट तौकी सदल डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी 2011 दा अदवाई कांददी स्टेट कांग्रेस से स्टेट सु कांग्रेस न पाली सेंटर सु कांग्रेस न पाली अदवाई ददी ब्लॉकेट सी सेंटर सी की रोल से याम का हन ब्लेम तो बगी पोसी उगिदे नत्रगा मनुंग दगदी याम प्रेशर पीबे जाला अदुमदी थोदोंना उगिद्रे अदुगा हुजिक्सी यामना ब्लेम तो वफम लाखपसी ममांगी सिंगु येंनो कांदा हंदकी ब्लेम से खरा हेनबदोनो मयामना उरसी कमाइन थंबिनी से यामना अखोइना ब्लेम तौजबगी नतेदा पब्लिक की इंटरेस्ट दा अखोइ सिदे फमिनरिबा चिलनाउ सिंग स्पोक्स पर्सन मयाम पुनमक्सु पब्लिक की फोर दनि अखोइ डिस्कस तौजरिसि अदु पब्लिक अखोइ पब्लिक आई अखोइ यावजरमनि वार इज सफर तौरिसि अखोइ यावे याम थुन लोइसलानिंगे हाय लोइसन बदुदा मागी स्टेट की लिमिटेशन खर लेजबदो सेंटर ने लोबी रदी लोइसन ब थुनी हाइबगी वरिंदा सेंटर दा द ब्लेम तोबगी वफम नते सेंग ना हायरबदा सेंटर दा स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट तोबदा अखोई 660 कंपनी रिक्वेशन तोई अदुगी मनुंग दा 38 कंपनी पिरे हौजिक नेशनल हाईवे 37 दा 26 कंपनी डिप्लॉय तोरी हाय अदुगा Today, the National Highway number 2, the 12 company deployed to it. Now, see, tau the banate. Adugi mathakta convoy me ama. I koi mix hoina. I koi combine convoy tori. Convoy tori. Convoy se. How's it all together? Say, hey, I koi normal ke no the chali say 6,000 vehicle gumane. Normally in average. Adu how's it? Almost 4,500 to 5,000. Vehicle depot above convoy da. Ado 1,000 diwali aba. Ako ni normally taama de pura mise. Aduga national highway number 2 da kudong chawa khara henba arumba porakba bridge nung ako isomda national highway 37 da loi da bana maram moidana arumba porakba yada badugum bagi kudong chada bamusulai. Sigi maram moidana ako ni yaragadi tu hanba yaba maram diwali sanari banina. Moina highway di aiga को आइबमगा वरी सानम तम को सी को न बो इंगोन हायरासु आइने को दबु हायरासु
मदुदा थूगदबा शॉर्टकट तो अदुगी असादुदा अखोइना तौजबनिदा अदुगी वाफमनी यामना ब्लेम तो वही वाफम नती हजरी होय अदुगा हौजिक लेरिबा सेंगना हायरबदा यूएनसीसी कइनोगी अखोइगी एनएसएनगी मखोइगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नी नती हैबसी प्रूफ लेते इज नो प्रूफ बट एविडेंस दी अदुम लेबा अनि सिगी लिंकेज दी circumstantial evidence leiba proof established to haragati leite cannot adu ki example am khak pijage ekoi CSO mayam le tongan ba khoi gi outfit mayam gi CSO madu praman di leite adu ga ekoi mayam understanding ge dum lei sumai to dun mo gi ju lei he bse adu gi wafam du tham jabai wani so ada mari yam kan ye na bi wafam le ji thank you so हुजिक से सेंटर मतम चाने इंटरवेन तौती हाइवे वफम सिमदि याम ngangnare aduga yam hundon jin tongnakhre aduga tien hauke bhaitare koigi state ki congress ki president haibirisi maroina hujikti election model code of conduct su lakrabnina blockade ki karigi matang si thoidokpa state government gi role si yam pangnei leitri highway wafam si tawcho krai ho gabini hoi chimi ji mikhal gi code of conduct na ba horamni na masi rajya sarkar gi masi yam hena khut thingjen ba ngamdaba gi pot am di leram ba yai adubo लेपाक की इशू होबे पोट अम कना मांग तारा कांदा स्टेट सरकार की इशू मदु वोट की कैंपेन नते हजरिबा कैंपेन नते नोट ए कैंपेन ओनि चाथबा नते हजरिबा लेपाक असगी लेरिबा मियाम से वारे सब मानना खांग साबद ngौबगा सब मानरे वारी से कना कनानो वारी से कनोनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मयाम कैबिनेट कॉलिग मयाम अदिगो ऑनरेबल मयाम से यावरिम हजरिबा असागे वजा बिजुन हाबि दुमाना पब्लिक की पोट ए कोइ लेरि से पब्लिक की लेपाक की इशू ने अदु ओइरगदि इन हजरिना असाइगी स्टेट ना सर कनोदा सेंटर दा ताइनबा सेंटर ने स्टेट दा ताइनबा पुना मके थादो पिरो लेबाक की इशू ददी दोला दुली वाफम जे पुथोंदना अमगा कर्माइ तौरगा मसिगी कन तो यागदगी हाइबसे कोई सेंटर कनोदा स्टेट इशू प्रेशर पीबीओ मसी यामना वारे प्रजा सिंह कोई मसी खुद थाब ngамद्रे इलेक्शन की मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लाइबना मसी कोइना स्टेट सरकार सिन मसी कोई खुद थाब ngамजद्रे अरोइदे कोइ मसी कन तो बिरो स्टेट कन केंद्र सरकार मसी सब चाना खुद थिंगन बिरो मदुगा मसी हैंडल तो बिरो हाइब मसिना बसु मथौ ताय मरु सिनबो उदबा मसु जु सिनबा हाइब उदि हाइजरिबा मरु जु हाइब उदि अरगी केंद्र सरकार नंबर हाइरिसिना मसीदी लॉ एंड ऑर्डर सी स्टेट के सब्जेक्ट नि मसीदा अखोइने हेता खुद थिंगेबंगा मरमदी अरुणाचल द खुद थिंगेलुबद मदि कोर्ट यौंगगिब लेग्रे अरुणाचल द खुद थिंगेलुबदि कोर्ट यौंगगिब लेग्रबने अदुगु मयाम का तु लेबनिना मो स्टेटना ngамद्रे हाइब पोट अमखक लेरगदि कन सब चाबम खक क्लियर कट अम थंबिरगा सेंटर द मदुगी पोट अरु थंबिउ सिनेबा उजिगी सेंटर न हाइसे अदु कांदा अखोइ जु सब चाना थेंगनगे हाइबनेबा हुजि हाजले तौदब नते तौरी Karena cumba center na cumbra state na cumbra hayu humse pajana khangning se adu nate taseng badi hunabagi kari ngang matam nate thaduk piro unabe matam nate just blockade se kamai tawduna hangdon ga dage kamai tawng phan ga dage haibagi chap chaba wafam du puthuk piu hai lebak ki issue ni na ko mari ye na ba matam nate election gi matam ne na amma number da hunadna advantage longna bagi matam nate haiba kendra sarkar hari chi ju kendra sarkar gi chu wafam thammi se masi chap chana state sarkar na tabi ba mathau tai okay honorable MLA ai lak sege tamo sung tham ojabi joy men ama khaktang gai haijau tai madudi ekhoi gi state ki common people hai batai BJP gi maro in expectation si BJP si kharadi state tabu rasu state tabu de hoi congress paijer rasu state ki leriba state BJP unit se kharama pangan kan ba aduga hairaga di dum moina ga hairaga di pressure pirga de dum ngamba adagi tobu ngami ka haibagi wakhalon di fawi madudi even से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी याइथीबी लोकल द कइदे सागे तोरमबुसी कुइना साने ये नरकबो अदवाइदो सेंटर के लीडर इमिंग दि पंजरो स्टेट यूनिट की बीजेपी की लीडर सिंह हाइरसी याइथीबी लोकल द साद्रसु स्टेट तगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सुलो लो थोलो गाइसे एश्योरेंस अदुमपी अदवाइदो दम मले ताइचो स्टेट किचु वखन लाय एखोय स्टेट की यूनिट की बीजेपी चे बंपकन याम कली मोइना हाइरदी ब्लॉकेट कसिउ जुम लोको गदो मानबा अदुको फंदो मानबगी वखल लोमति ताव माले तमो जो कमाई सिंगदु पिनि याम नुवाइजै अखोयगी पब्लिक अमदी अखोयगी सरत खोइना अखोयगी बीजेपी द थाजब थंबिरि से करिगिनो द पब्लिक अमदी आयाम मी आयाम बसन थिंकिंग पर्सन स्टेट गवर्नमेंट अमसी ब्लॉकेट हांगदो पुंगमबगी कैपेसिटी से मोय गिव अप तौरेब मोय इन एक्शन नमर मोयदन को अदुगा सिंदा हाइद्रगा सु थबक उत्रमनिना अदु अखन हाइजरदी नंबर 1 पॉइंट सेंदो चोगे अखोय ब्लॉकेट की करिगी सुदो कोई पॉलिटिकल माइलेज करिमते लौजते लौजि लौरोय
अखोई दे बोट से तोंगान बे इशू उमदा अखोई बोट का नम होना जबने प्रजा की फनी यार अखोई बोट उमदा कादर भोगते अखोई तो सैक्रिफाइस तो नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई तोंगनी अखोई खनबे पार्टी नेबा अदिदा ngasai center da kari na khut thaba ngamdri si hai kanda mamang da akoi center da congress su pan ba sidasu congress pal ga di moi party ma sen na constitution nga i ngak te ga thi de da pongtong ton ga problem solve to yam yai akoi ju appreciate to adu hojik ti kamai to ge da center gi bjp government je constitution yang kan bind to ba ma gi opposition lai ti se masing yam dra ga su yam thau ya alert wai khudum na haizer da bengal da mamata banerjee na toll tax ta army ki routine check khar tar da bengal ko to dore na law da congress ke MP members support oi parliament ni meaning is toll to we akoi constitution kita ka ya da position am khak ta lai ba hojik central government se aduna central direct intervene to busu ya de aruga state na concrete proposal am thabiraga aruga state amadi akoi manipur gi soi ba ma tawe kari the state government na su blockage handok pungam dre chi thim phadu ure ba 27 december da chief secretary na nahan sigi studio simak da khogi sri movie na hai de ju khangjabane somai tawna aran ba signal mayam pirude state government na pa mi di atop moiram bai center na constitution ma khade interpret tar par di pr thambiro hai ri boi ningbu gum am chatle ba ngamdre na resign ta buje sigi thodok se 1971 70 da bengal thokre indo pakistan war daram dai ganda siddhartha shankar reina ai ngamaroi na mar resign tar ga same congress government श्रीमती इंदिरा गांधी ने पीआर मतम खर थमगा रिफ्यूजी क्वेश्चन लांगरगा मामु इंस्टॉल तो गिएबो अदुगबो सिचुएशन अमा मालिब्राइना खोगी याम स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की मतंग द येंगा गदी अदुम द लरु पताब अदुम मसे खुदोंग थिनिंगाय वे अदु अतोबम ख ए खोई फमिनरिबा पैनल चिंग जंगा जी पोंग दम तलजगे ngasi high court ta ngarang yam kan discuss to gi PI lama thabado blockade ki matang 20 ta madugi pai engam the verdict ngasi su interim verdict ma pi gani ta budai ngai ngam jarak ba adada khoi yam kan yena gi mari ai briefly hajar ke state council na ai na 60 company PBO hai bani adaga 38 tang pire aduna khoi ngam da bani hai adadagi central council na 38 na tin ni phuni kai khara yenade adagi honorable judge na interject the state council da okay I is order tarage 100 company PO harage araga blockage hang to pungam godra kainda state council na madu high ngam de ID 100 company suru su ngam hebagi admission on tawi still ngasaya ko da high bi ba akoi center na NSN da high bi oi sigi line da court mukti 15 ga su adugi line da adum force ni da vida don bi na don da lere madu di yam vek ore aro ngasi order ji huji kut batho amani aduga hayeng ga dewe khana basu nuage drain khale honorable ojabi joy menuna swagi matang chedi force ta seng na pire ibasi kona da bagi wafam oi bazala natragana force pangjin sin na basu nungai ga dong man da ba aduga yam heta chagi forcefully dil to basu nungai ro de ba mo state sarkar da phau bazala ojabi joy ga wafam thamini taseng na mayam ju khangbiri koi puna mona torisi praja mayam gini party ama dola doli khaidana adubu aina mayam du thamjaningi ji karino NSN gi UNC sina UNC na blockade economy blockade taurise mogi objective si karino one number 2 makoi sida ai koi kari tausi haibno phaz haibra noming kap se haibra hat se haibra what will be the proposed action सिमजु खनब दरकार होए यस सेंटर द हाइबा याबा एकोई गवर्नमेंट हाइ हयेंग मक्सु राजनाथ जी होम मिनिस्टर ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर परमेन पी ना उनने बचत के दौरी टुमारो इटसेल्फ इशू सिदा नाउ सुमाइन त उदना तौरी पोसी इचम चमना चलपनते पब्लिक इंटरेस्ट चलिने अद करी तौजी है नो सिनि मयाम न सजेस्ट तौबियो कइना एकोई पुनमक पब्लिक की इंटरेस्ट ने करिनो UNC ना तो यादे इकोनॉमी ब्लॉकेट तो यादे अदो अखोई स्टेट गवर्नमेंट करी तो है नो हाइबदु मसु स्टेट गवर्नमेंट तोरक्ट्रे हाइबनिना करी तो हन बिनिंग होइसे कोई डिस्कशन से थंबिरदी दैट मे बी गाइड टू द administration thank you ana sidai da ina thamning is administration da your opinion your observation um opinion is administration is it is not very simple its intricacy is very complex sidai da ko ina moi fa adana hatra ko tana sidai da tawmatam da what will be the impact moina pami po to the other phangi do ine
there will be distance. Distance will become wider and wider between the hill and plain, particularly the Nagas. Sina chingba mayam jisu administration dadi khandaba yadi. Aduna yes, yes. Aduna kari toraga. At the same time, koi public interest isu sina priority ni. Ai koi ngasi ware say 6,000 gumba vehicle chalam bazi hozik 4,500 to 5,000 dagi henna. Koi porapungam de 1,000 di deficit chaliya. 1,000 vehicles. It's a lot of things. Can you say? Now, adu waragasu somehow manage tauri. Sidai da ai koi na center da haizaridi saigi blame to banataba. Center ka di hoji wari sanabiri banina. Aiga say koi sahib ka editor sahib ka wari sanana sum to banina. Ai ngonda bu harisu editor sahib bu harisu smai to usinai na kamai to sige. Amo haina raga potuma loisan ladi. Ai koi gi pot se distance lagi roe. Adu ki potani koi na approach to jarize. Moi the blame to banate. No, we are not blaming center. We are approaching them. Maram di moi ka direct wari sanari ba mi do. Adu moi na khare na khuloi gani. Koi gadi unabai ade. Koi chatba matam da copy ka kholi ka tauri sine. Adu raga di maru wari baduna praja gi interest to biu hai bane. Okay. That's why the lecture was more when say yes. Force function chinaraga yam heta hoigi chaika heta yamna mong ta mong haita yam class ka thokna to budo lady problem si lady bistagi mo hena chakul na bi musa amasu ibi heavy gofum thambiri aduga main noina hojiki thambiri se maroina UNCC NACNG karigi manung da kaida leina badu proof mak tawtra ka su leini se loin khangbanina center na phajana convince to busta masi lotion ba yani haibagi wafam phongdok pirisi kadai bobo chumba jano tabchu madu mi gi opinion sik to bani ko UNC ga rigi kenuga baro sarkar ga natraga NSNIM ga baro sarkar ga kadai phawba mogi link se mase tanna ba yad mari leige ga sidi ko na uruba yab nati hajariba maramaduna uji lai che ngasi mag ang diyang view dima kano dagi ko gi dima purom de gari sam kullom imphal thojel la kadore hai pauk tare pauk ta badagi mau lan thokre ba pauk tare senapati de nupi nupa maya mama cham chani boi maya mama nar chai youtube pai den gari sing ngai le re ngai le re ado lakerdi yamna sathi ba yes class amti class ama thokadori ni class ama thokadori ni class ama thokadori ni adu matang sida koina paningi di madugumba mahana advantage oina khangba le ragadi kari gi security sing si advantage kari ma kano oina advance oina ko madura ngak sen ba kai ngamoi do no share ki sarkar gi kano le re force le jare paramilitary force center gi le jare kari gi bangi ne to yabra gari khakta nga ga chapuduna tabda vulnerable ore hai phom sing si han already secure to dri kari ROP thamgadabni hariba ado ROP thamgadabni ningthina hoi combined team thamaga su yare combined team Manipur sarkar gi kano ga force ka central sarkar gi laiba paramilitary force masing yamba yamda bai tonga mari ni ru ga diloim pirakani na apoi do awat pale re haraga di kendra sarkar de sarkar na haiba matamda kendra sarkar na madu taroi de maram le de tadraga di madu praja na khanba mi hune ja hairoi ne hairoi ba maram maduna akoi de lady sarkar ju praja na khanba mi huni praja gi namuk lady ni kendra de lady ju praja na khalak mi huni adu warga de praja gi thabak to batai praja gi namuk yeng batai adu awat pa mayam do asai gi tathok ka sin tawraga tathok ka sin tawge si kadino tathok ka sin tawge si bas da oba ma lady ba state sarkar na su kendra sarkar haining raga de kamai to adu di solution ma por pangam gadra adu ga amkat lady di Manipur sarkar ki makai de akoi gi lady ba har ga UNC se ma state de koi wari sana sikai na invite ka to budi le rabra hoi sarkar ki makai thong lau na hangi hebum de le thong lau wari sana na thong lau na hangi hebum le thong lau na hangi du na to ba wari sana na invite to le rabra wari sana na invite to matam madu accept tor pa to ba yeng batai accept tor tar na to bi ma thong to tare na to hum thok tra madu ne ba koin khali se thong lau na hangi haiba khang natana chapchana wari sana na bagi mama uthok podo ma thok ta ga ne haiba progress am ohen bata oja sung tham bi joi kai go hum khara ten tang thamip tai go ja matam lo shalak pun ne blockade kamai to loising no this ai gi mon amadi congress honorable spokesperson tai jogi makhan lebi adu honorable high court and the supreme court kamai tong loising gani is order tagre with the use of minimum force I can the panel discussion kya dai ujakre naga halu haira du to haira hat nati minimum force is the artisan jam akoi side tampak ta koi ILP gi kala agitation to kan police na adam kan brutality to bida dum thugai dina
सिगी टाइप से सेनापति द चतबे एनीवेयर चतबे ऑन द हाईवे चतबे नेक्स्ट द हुजी अखोगी डायलॉग की केनो से लांग रे वांग डेडलॉक लग रे मुन जु वरी सारो है कुन सारो सिगी स्टेज दरी अखोगी मिनिमम फोर्स न वना कोर्ट न पिरेबा डायरेक्शन चे कोन सी पिद्रिंग दा पिटिशनर की सुमरी मैम थांगलम गनी स्टेट गवर्नमेंट थांगलम गनी मुन्न तारा मतुंग दा मिनिमम फोर्स जिनर गा थुगाइरो हाइबने अदा मैम इंटरप्रेशन एक्सट्रीमली खल्लेबा मिनिमम फोर्स दा कखाइरो हाल लोइरो मैम हाल अदु नति जस्ट सैन फुरगा इसिंग कापसलगा थुगाइबसु ओइतोप याय नेक्स्ट टाइम पे हाइजो होगे अखोगी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लेबसने मरम बिना स्टेट गवर्नमेंट से ब्लॉकेट हंदोन बद करिंत डिटर तोके ओनली वन पॉइंट खक मोइदा प्रॉमिस तो बको अदु पिनी अदा पिनी अखोई सिमदि हाइबे याद्रे बट लॉ एंड ऑर्डर एक्सरसाइज तरग नॉर्मल पोरपदि मोइदा फुल पावर अदुम पी ngasai je ina masi matang da chingjadana learned advocate Sri Khaide Manida telephone wari sajo kan at the kai da like state government will exist chief secretary head tawera governor head tawera aga chief minister lady chief minister head ni home minister Sri Kai khangam na head ni only promise people khotpa adum ya de haiba da ni jiman takpir ko nebo assurance pang people hong ga tra kari gum wafam khara da kari gum ba condition khara da wari saba lotion na bagi maram pudi ya gani haibagi assurance ne assurance matam lotion assurance people ne assurance people gi matam leitreba maram di dialogue si yadre dialogue ki si phajana pungreba adu bi Manipur police khang de state khuding police ta arm police na nomoi pahli dina moi nomoi do kari gino leba amagi army lekan khulai pahli dina peaceful process to porokna ba dialogue to yaraga yarakra di nomoi ka poa bane ba makhong da ka kera khumit ka kera to ngam question amane ado hoji court ki wisdom aina ngangu bu da ngangu di ko oja song tham bijoi madu aina khan bada ngang bada budi dai lai ba makhong da ka kera kai da ka kera nomoi se ka thorok tar ga di makhong da pani haining ga madu ge aru budi di ai ko government ki kanu nati train taru police officer DCP IPS officer mayam nasagi honorable of the spokes thaja ne re sidi wari chandra ga lotion wari chandra bagi matam di hen kai madu yani thasde maram di mun state government je boycott tar chungcha saro hai greba adu chungcha saro hai mdu senapati da chala tanara wari sarodra in short wari chanabagi matam du loi gre hojikti force no habne oja chokha oja bijoin thambi akhoi lo hin nate ba anabe male kari sab kari gang no state government ke wari saning di habni na state government ki chawba koi central government le central government intervene to bi matam yo re ba adu ki to bi haibni moi de blame to bonate adu ai dit saim na ke non kha oro binu ngasai gi ke no si ai khoi na haiba go state government na ni rabdi ke dum piro idoi no isi nizare ni baduni koina ni baji 60 company ne 60 company ni bada moina 38 company pire ni je ba 40 ni je no pare 40 adu akoi the record 60 e ba 60 ekoina request awi 38 in hand fangi out of that ngai ngai thamjari ni national highway 37 26 deploy tori aduga national highway number 2 da 12 company deploy tori sina maram moidna koi convoy torga pore ne ba 6,000 Purambadu housing near about 5,000 the Purpungami shortage of 1,000 lady. Sina akoi manage the Tauri. Aduna Sina Santi final the Nati Hajariba. Aduna Aikoi na Taudoji and Sagi no mai Kapana Traga Duto Badato by si. Aikoi da Isa Singama some Pyrubada Madugi reaction cam chawi. Aduma into the Moy the Nomi Kapu Buda cam chawni Pamane Hajize. Aduna Isumu Weraga Port say widen the Hongraga. Management akoigi administration ne jida madu intricacy of administration ne jo madu laba matam da oi thokada bado mayam gi ju ai suggestion lai biradi editor sahib ki ju aduga party ki spokesperson BJP ki spokesperson ki ju karigumba party ki oiba lai biradi ai khoi mayam sidai di praja mayam gi interest ne khoi torisi aduna pb bada ai di yamna input welcome to we welcome to loina na ngasi aina aroi bada hajani si Sri Javadekar, Honorable Union Minister gi magi statement si fajade masi withdraw to honing magi kusini adubo si minister resign to bune phani to haibase this is very unfortunate this is undesirable statement from a union minister. Thank you ta cholo shalak pase marona
aina thamjaning ko se joint forum for peace ki Yes, delegate am ngasi chakre. chali adu horen atheng bo bokdi dili yorani hai aina naki mamang da wari chana jabu si transit oina khoi gi kolkata ta pandunu lei adu aina chana jabada yes home minister bhau unabagi potumati chawrangna formal oina adu yanabam leire aduga moi gi side tagi hujiki delegate si prime minister bhau unabagi ofam ma thamai aduga aina hangjabada wari sanajabagi ngaktung du tanja dolor ai hangjabasi wari sanabasta still huji phongto blockade si wari sanaraga losin gane haibagi thajabado lebibraina hangbani ada blockade mak lokupui wafam dumak natraga su kari gumba outcome amadi solution legani haibagi wafam thambire tai busok masigi wafam si loina kamai thambini masin aina cha haijari to any problem kudimak to wari sanaraga yanada bomta leibonte wari sanaraga table de wari sanaraga nangna pamidru kaino aina pamidru kaino madudi handu una नत्रगना आइना पामिसे सिने ना दोमदि हंदोकपिउना हाइबा सानारा कान वारी छि सानारा कान सोल्युसन जे पोरकदोइनेबा अदु नानि ngasi joint committee ना का चतना ngasi moi तारते दाइ बागा चतना आदगा चटखिबा डाइरेक्ट चटखिसे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना का सिलगा चटलिसे मछि मणिपुर की प्रजा सिंह वारे पूर्ण से लेबा की इशू ने हाइबा वखल लोन दुदनेबा ngasi सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम पुल्लगा चलिसे मकोई मसागी कनो बेनिफिट नतिबा प्रजा मयाम की दमकदे मकोइना ngasi कोंगसान गिरिसे कनानबो चानिंगमगदे चानिंगदबा मयाम अम लेरमगनेबा अदुबु लेबा की इशू ने हेन लुम्मी हाइबा वखल लोन दु चलेइनेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना तवदो मथौदो मदुनि चाप चाना लेपगा ngasi राजनाथ का वारी छानगदोरिबा होय वारी छानन मतुंग आउटकम सोइना लाकनी लाओ हेबे लेते सोइना लाकनी दादी सानर वारी छाना बाइसने क्वाइगी मरु ओरिदि करमाइन वारी होय हुजिके ले यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की सरकार का वारी छाननिंगे हायरबा यूएनसी ना का यूएनसी ना कनो का मणिपुर सरकार का वारी छाननिंगे हायरगदि सेंटर ने इनिशिएट तौबिरो वारी छाननब दिल्ली दा मणिपुर सरकार की म्यूचु कौबिरो दिल्ली दा मोइना कौबतायबा मणिपुर सरकार की म्यूट कौबिरो पॉलिटिकल लीडर सिंह से यावरगा याहन की बिगेरा अदुमा कौबिरो अदुगा वारी से सानरगा सोल्यूशन नमा को अपाम पामददु पुनमक खंगों मिन मथौ तायबा wari sanaba mathau tai tangai phadana wari sanaraga kari gumba yanabam poro ken phabo adugi dekhai bo thingai ba aduna diar masigi wakil hingsana dine hingsana kari gum makhalam de solution poroi okay hingsana kari gum makhalam de solution poroi se masi medai thamjaramge thank you ngasi okay oja adu thakda hojiki views da and e tawjabada hayeng honorable chief minister ji rajnath ji na kauri se siga zumari lenaram gudra khale delegate chale delegate adu honorable setorobani na adu chungcho shoidana kari gum positive outcome am di honorable male oja bijoy adu congress successful wori bi ba tamoi boso akhoi kangla paugi akhoi gi chief editor kangla pauni aduga tamo akhoi gi ch bijoy spokesperson na samjala kan haite manipur akhoi gi unit bjp gi tamo matam loi khim tamo waru ga de ga haiba yabo phanam hai gra mayam loi understand tawre 1 minute okay ngasai deadlock like re wari chana si yadre wari chana ba yana ba gi demok ne ba moi de pressure pidu che le ba ni lan tang re wari chana si yadena some kind of military pressure piraganda khoi in case police pressure kitang piraganda negotiation table the porak pa yanam ne ba moi stubborn oiri se lokthok je high gi demok ne ngasai na court ki refer to jri do minimum force have ne ba minimum the wisdom of the government lebanga ko jam lui na ngasai honorable spokesman high bi du chumme ba okay oja bijoy oja chongtham bijoy spokesperson bjp manipur pradesh guest auma pulorak pada aina impact news studio da lakpiba khanane ba semba pung phan bi damakta punna thagachari ngasi gi damakta impact news gi manung hunda batang ngasi lotion ni tanjai orle adu bulandam se tholibu thodu athu kya gi marik chumba report ki damak impact news mieng ta dun lebiu